He rangatahi tonu a te kanawa Wilson, engari he rangatira pia o na whakaaro. Ko titia ki tōku whatu manawa, ngā tino uaratanga o tōku ao Māori. Nā te tiriti o Waitangi, ēnei āhuatanga I mana ai, nā te mana Māori motu hake, ēnei āhuatanga I tāia ai. No te rangi nei, te mata ai te kōmuti whiriwhiri mo te pire o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Ko Wilson te mea rangatahi o ngā kai kōrero Pātekau. Ko taku āwangawanga nui ki tēnei pire, e pīrangi ana kia tū ai au hei New Zealander. Tēnā I tētahi uri no ngā iwi me ngā hapū. No reira, nā te mana motu hake me ngā mātāpono tūturu o te tiriti o Waitangi, au I ora ai, e hara I te mea nā taku New Tīrenitanga. He pire e wehe ana I a Aotearoa nei. He mano tāngata tērā e porotu ana ki te pire nei I te marama o Noema ko Pahure. Engari e ai kia David Seymour te kai whakahaere o te Party Act, ko he ngā whakataunga e pā ana ki te tiriti o Waitangi. What we've witnessed in recent decades as the courts and the Waitangi Tribunal have sought to define the principles of the treaty is incompatible with freedom under the law, with a free society where each of us have equal rights. Nā, kei raro ētahi o te hunga I Aotearoa nei e putu ana. Just this summer, we saw a concert where the ticket prices were differentiated with different prices for tangata whenua and tangata tiriti with different amounts to pay. We see consultation on resource management consents, the structure of local government and some central government departments are taking this divisive approach. Dividing people into racial groups is the definition of racism. E ai ki te minita take tiriti o mua a Chris Finlayson, ko ngaitahu tētahi e whai huana mena e whai mana te pire nei. If there are certain rights which are confirmed on settlement, and I refer particularly to the Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1992, be very careful what you wish for, because it may give Ngāi Tahu a lot more authority in and over Te Waiponamu than Mr. Seymour and his cohorts intend. Heoi, ko tahi te hiahia a Wilson ki te kōmiti whiriwhiri. Ko tāku ki a koutou, turakina tēnei pire, hei oranga mo te Māori o tira, hei oranga mo te katoa o Aotearoa. Ka whiriwhiri tonu tia te pire, hei ngā wiki e tū mai nei. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Tēnā koutou. Ko te reo, te take.